Poštovani gledalci, u naš današnji razgovor sa gostima uvešće nas jedna prelepa pesma. Prošao sam skoro pola svijeta, proživeo veselja i tuge. Nosio me život kao pero, bacao me kuda god je htjeo. Godine su teške kao tone, ali ima nešto do čega mi je stalo. Sve sa željom da pronađem sreću, vremena mi ostalo je malo. Ostala mi jedna želja na ognjištu moga sela, da proslavim krsnu slavu uz kolač i svijeću i krajišku suzu pustim, da na rodnu grudu padne, pa nek umrem istog trena, zažaliti neću. Prošao sam skoro pola svijeta, upoznao različite ljude. Nosila me moja glava luda, sve mi ravno, pa kako mi bude. Vodili me i putevi krivi, mislio sam sve to tako treba, ali stalno u meni još živi onaj dječak sa srcem do neba. Ostala mi jedna želja na ognjištu moga sela, da proslavim krsnu slavu uz kolač i svijeću i krajišku suzu pustim, da na rodnu grudu padne, pa nek umrem istog trena, zažaliti neću. Ostala mi jedna želja na ognjištu moga sela, da proslavim krsnu slavu uz kolač i svijeću i krajišku suzu pustim, da na rodnu grudu padne, pa nek umrem istog trena, zažaliti neću. I mi imamo veliku radost da su naši današnji gosti ispred Tamburaškog orkestra 100% ćirilica Slaven Stevelić i Marijan Vasiljević. Poštovani gosti, pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogao. Hvala. Mogli smo da vidimo pesmu Ostala mi je jedna želja. Kažite nam nešto više o toj pesmi, koja je poruka i kako je pesma nastala? Kao i sve ostale pjesme, nastale su jako spontano. To je dio mene, ja sam rođen u Kninu, prošao sam taj rat i to izbjeglištvo i tako dalje. I onda sva ta neka srpska muka koja je mogla da se desi, ja je tako proživljavam u sebi i tako i ta pjesma je nastala. Jedne prilike stigla mi je sestra iz Budve
i donijela mi je pršut i donijela mi je slane srdele. I ja sam poslije toga napisao tu pjesmu i poslao je na Viber. Ona kaže, šta je sad, tuku te emocije kad se sjetio kroz te slane srdele svega toga. I tako je krenulo. Eto. Krenula teče pesma, stvaranje. A kako ste vi upoznali gospodina Slavena? Pa upoznao nas je zajednički ovaj kolega što svira sa nama, Boris. On je, se zna sa Slavenom i onda kaže, jeli, mogli bi da pravimo neke pesme. Jesi raspoložen? Rekao, uvek. I onda smo se upoznali i tako to posle krenulo, kad sam, ovo je prva pesma koju smo radili zajedno i ja, eto, ispala je. Snimili smo je na terasi, kod mene na terasi, na prvu. I tako smo se i upoznali. Kako beše? Tako je bilo, da. Tako smo se i upoznali i tako smo snimili tu pjesmu na terasi zajedno s djecom. Nismo znali ni tekst dobro, ni muziku, ništa, sve. A kako se vama činila tamburica i uopšte, koliko je doprinela lepoti te emocije? Da. Svaki instrument je poseban za sebe, ako čovjek to osjeća na pravi način. Da. I onda... Kako ste vi ispratili tekst koji ima duboku poruku? Kako ste vi uspjeli da tako sa muzičke tačke gledišta, s obzirom da ste ceo život u muzici i muzičkim tonovima? Pa ja sam prvo bio oduševljen što imam priliku da radim, da probam nešto da radim za sebe. Odnosno neku svoju muziku, neku svoju pesmu. I jako mi je imponovalo to što nas je Slaven pozvao, što nam je kazao poverenje. Jer ima ljudi koji kad pogledaju tekst, ma šta je ovo, neće da ulaze uopšte u to, nije komercijalno, nije možda ovako, nije hit i tako da. Ja sam baš bio oduševljen, Slaven, što kaže, ne da mi lagati. I tako je to krenulo. Ja sam, baš mi je drago, znači, da, normalno, muzika uvijek nekom će da se svidi, odnosno pesma neće, to je sve. Ali ja sam zadovoljan kako je to ispalo i kako teče naša saradnja. Evo, 20 pesmu smo skoro uradili. 10 spotova, ako se ne varam. 10 spotova i još 10 pesama, ali da ne pričam. Kad je vaša familija poslušala pesmu, šta kažu? Šta kaže vaša sestra kad je vidjela i na YouTube-u kad je izašla? Pa ne samo oni, nego mnogi su počeli da zovu tako i počeli su da dolaze poruke iz inostranstva od ljudi i oni su to podržali. Ja kažem, ok, to je dio mene i sad ću to da radim. I to je tako. Uglavnom, kad radite stvari koje volite kroz život, onda to ide nekako kako prolazi iz dana u dan. I onda... Bez tereta, bez stresa. To je znači način da odmarate dušu. Tako je. I sebi i drugima koji to slušaju. A naziv je interesantan, Tamburaškog orkestra, 100% ćirilica. Šta ste htjeli time da kažete? Mislim, poruka jeste jasna, 100% ćirilica. Današnje vrijeme brzih ovih informacija, interneta, svega, najviše je zastupljena jedna laž. U svemu. U čemu god hoćete, u koji god segment da krenete, zastupljena je laž. Ako hoćete da krenete od ishrane do kulture, od porodice i tako dalje, danas niti jedete zdravu hranu, niti imamo zdrave porodice, sve je nekako uništeno. I kad kažemo 100% ćirilica, onda mislimo na 100% istinu. Onda je to ono što treba da se kaže. Znači, nije ni samo ćirilica, nije samo srpska stvar, nego je 100% srpska stvar. 100% istina i to je ono što izlazi iz nas i mi šaljemo takve poruke. Da, sve su pesme, imaju jednu veliku ljubav prema svom narodu, prema svojoj zemlji, prema našoj otadžbini. Osjeća se zaista jedno veliko poštovanje i jako je važno, čini mi se da i mladi ljudi ovo sve slušaju. Pa mi nismo usmjereni na publiku, sada je to mlado, staro i tako dalje. Kogod tu sebi ima taj osjećaj patriotizma, kogod tu sebi ima tu želju da bude ono što jeste, da to iskreno prihvati i da zna ko je i šta je, on se sigurno poistovjeti s našim pjesmama. Šta biste vi rekli u vezi sa 100% ćirilica, samim nazivom orkestra? Meni se to svidjelo, Slavanje te predložio, meni se to svidjelo upravo iz tog razloga, što je to naziv za nešto što je za ove prostore, za Srbiju, za nas, kakvi smo mi ljudi, suštinski. Eto, i on... Orkestar je nastao kao reciprocitet svega onoga što se dešava trenutno u svijetu i što je nama nametnuto od načina življenja pa nadalje. Jeste. Tako. Ali mislim da muzika baš pomaže da čovjek je slobodan i tako da ima to sve svoju jačinu. Pa i da pošalje one poruke koje su dio njega. Da. Sigurno. Da ne zaboravimo srpska stradanja, srpska stratišta. A s druge strane da sa našim porukama pomognemo da se probudi taj nacionalni osjećaj kod nas Srba. Mora. Da. Vi pišete lično tekstove, ako se ne varam. Tako je. Tekstove i muziku. Marijan radi aranžmane. Da. To je to.
I kako nastaje jedna pesma kod vas? Koliko vam vremena treba? Zapišete prvo na papir ili to samo tako u hodu? Ne, pa sjednem u autu, pjevam, odem u kupatlu, pjevam, radim sa psima, volim pse, idem, pjevam tako i onda, ako mi se dopadne tako neki refren, onda to nastane jako brzo. Onda pošaljete vama na uvid. U 1 noć, u 2. Ja to sjednem sjelo da spavanje, uzmem gitaru, klavir, malo nešto počnem tako, hop, to uobličim i složim, pošaljem Marijanu i imamo i Borisa tu isto tako. Da, koga biste još spomenuli od ekipe? Ko još se tu trudi, dosta zalaže, moramo spomenemo da. Svi se trudimo na svoj način i Snežana i Sanja koje su prateći vokali, pa Goran Jeftović koji svira bas gitaru, Boris Petrovski koji svira gitaru, kontrabas Jefto, da? Marija svira tamburu, ja se trudim da pjevam i to je to. Tu je jedna pesma koja mene baš juče ostavila kad sam slušala ili prekjuče već kad sam pripremala emisiju, Spavanka iz Jasenovca, zaista je dirljiva pesma i ja bih zamolila našu režiju da nam pusti u nastavku pesmu Spavanku iz Jasenovca. Sudbina je htjela da budeš samo broj u koloni tužnoj, čitav rod je tvoj. Zadnji put te majka primila u krilo, zagrlila jako svoje čedo milo. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati. Poljubaca malo u tvoj je život stalo, a svaki si s osmijehom dočekala rado. Pogledom u nebo kao da si znala, očajem u oku ti anđele si zvala. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati. A da je bilo sreće, mogla si da letiš, da tebi tvoje čedo u zagrljaj sleti i da pjesme ove nikad nije bilo. Plakat ću za tobom, srce moje milo. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati. Svakom ću
mogli smo da vidimo pesmu Uspavanka iz Jasenovca. Spavaj, lane moje, neće tebe više niko budit. To ste vi napisali. Vidjeli smo i spot. Gdje je spot nastao? Spot smo snimili u Čačku, pored rijeke Morave, tačnije u Ovčarsko-Haldarskoj klisuri, tamo na jezeru. To je inače i druga pjesma koju smo napravili sa ćirilicom. To je, znači, druga po redu bila. Da. I kako je uopšte, kako ste došli? To ste sa namjerom, vjerovatno, odmah u Jasenovcu. Pa, da. Slušajte, ja imam 2 ćerke koje su na tom spotu. Ako proživite jednom tu golgotu, to izbjeglištvo i tako dalje, taj rat nesretni. I sad zamislite, kada vratite malo film, na primjer ja sada, da moram da budem sa svojom djecom u tom logoru i da prisustvujem, da gledam ili da čujem da su mi djeca ubijena. A naš narod je to prošao. Kada pričamo o Jasenovcu. Vi imate ljude koji su istraživali te logore, koji kažu da je tu ubijeno više od 1 milion ljudi. A ne onoliko koliko je. Žao mi je to što za sve ove godine od Jasenovca nikada nije izdata ni jedna rezolucija koja je napravljena o ustaškom genocidu nad srpskim narodom. Da. A poslije tog Jasenovca i poslije što se dešavalo i Krajina sama i tako dalje. I danas mi živimo jednostavno... Srbi, da, koji stradaju tamo. Tako u svijetu. Da li biste vi nešto dodali u vezi sa spotom i samim izvođenjem? Kako izgledalo to snimanje? Vi ste apsolutno bili predani s emocijom i u pevanju, ali vi sa izvođenjem isto također muzike. Ne znam kako da vam kažem. Nađu se ljudi. Eto, to je ta neka hemija između ljudi. Da. Nije samo... Eto, nego jednostavno i mora čovjek da osjeti da bi radio takve neke pesme. Morate da imate i vi tu neku dimenziju, znate. Ne može da se... Nisu komercijalne pjesme, jednostavno svaka je priča. Ja sam se trudio, na primjer, da bilo šta od tih nekih harmonija ili od tih nekih solaža, da to ništa ne bude nešto sad napadno, da ja tu pokazujem neku virtuoznost, kao mnogi što radi. Jednostavno, to treba da bude u skladu sa temom, sa tekstom, izraz da bude sa osjećajem. Mi smo tu samo da propratimo njegove tekstove, odnosno tu emociju koju on izbaci kroz pesmu i to sve. A ne da zasenimo ili šta ja znam. Znači, da to bude sve. I trudili smo se da, i ja sam se uvijek trudio, u stvari, znam Slaven, da mi od prve pesme napravimo neki zvuk, nije samo što je tambura, nego da to bude naš zvuk prepoznatljiv, da me razumete. Kad neko čuje da ne vidi spota, kaže, to svira 100% ćirilice. Ja sam htio da sviram tamburu na svoj način, jer ja sviram ovako ili onako, zavisi koja je pesma i otprilike i tako dalje. Ali ovo sam htio baš sam pričao sa kolegama da napravimo da to bude prepoznatljivo sa njegovim tekstom i s njegovim pevanjem. Da. Tu je još jedna pesma koja je povezana sa temom Jasenovca na neki način, Bratunac, Božić u Bratuncu. Tačno. Da, kako je ta pesma nastala, mi ćemo sada naravno i pogledati, ali da čujemo. Pa slušajte, srodne. Živio sam 13 godina u Banja Luci sa tim narodom poslije pada Knina i opet kažem, kad je nešto dio vas, onda osjećate svu tu muku koju jedan narod nosi, a to je isti narod, srpski narod. Znači što taj dio, na primjer, oko Prijedora i tako dalje, oni su vezani za Jasenovac i tako dalje. A ovamo opet, sjetimo se samo za vreme rata, šta se sve dešavalo tamo 1993. godine, gdje su te muslimanske snage baš za Božić upadale i ubijale Srbe na najsvirepije načine. Čitao sam mnogo tih priča, tamo čitao sam o majci koja je izgubila čitavu porodicu i to me je baš bilo dotaklo i tako je nastala ta pjesma. Tako da u nastavku ćemo da čujemo Božić u Bratuncu. Uvenula Dunja na starom ormaru i posiljak vezan uredno
struk, mirisi se šire, oduzimaju dah, prašina ih nosi kroz sunčani zrak. A vreme ko vreme klizi polako, godine se nižu iz sata u sat. Oronula kuća, u njoj živi žena, uspomenu čuva na prokleti rat. Kada dođe Božić, zapalit će svijeću i vratiti prošlost, bar na jedan tren. Grlit će slike s rukama od suza, bolan trn u srcu od uvenih ruža. Proklinjat će ime krvnika i svata, što joj uze djecu i muža i brata. I molit će Boga u krvavoj bajci, uzmi dušu moju, uzmi blago majci. U dječjoj sobi jaslice su prazne, godinama iz njih ne čuje se plač. Sumornu tišinu ravnomjerno kvari zvuk sa stare česme, zvoni kap po kap. A vreme ko vreme klizi polako, godine se nižu iz sata u sat. Oronula kuća, u njoj živi žena, uspomenu čuva na prokleti rat. Kada dođe Božić, zapalit će svijeću i vratiti prošlost, bar na jedan tren. Grlit će slike s rukama od suza, bolan trn u srcu od uvenih ruža. Proklinjat će ime krvnika i svata, što joj uze djecu i muža i brata. I molit će Boga u krvavoj bajci, uzmi dušu moju, uzmi blago majci. Proklinjat će ime krvnika i svata, što joj uze djecu i muža i brata. I molit će Boga u krvavoj bajci, uzmi dušu moju, uzmi blago majci. Uzmi dušu moju, uzmi blago majci. Mogli smo da vidimo Božić u Bratuncu, nastavljamo razgovor sa našim cenjenim gostima. Također je tu pesma Od Prizrena do Knina i ona mi je posebno privukla pažnju. Spominje se znači Kosovo i Metohija. Tako je. Ja kažem, koliko mi je god žao moje krajine i mjesta gdje sam ja rođen i odrastao, tako mi je žao i srpskih svetinja na Kosovu. Nema priče. Mislim da na samom Kosovu ima oko 1300 crkva koje su osnovane, a čak u Makedoniji mislim da ima i više. To sve govori o tom jednom dugogodišnjem pritisku koji se radi na pravoslavni narod u ovom okruženju i tako. Mogli smo da vidimo da ova pesma se izvodila uživo. Koliko je za vas kao muzičara zahtevno izvoditi nešto uživo? Koje su prednosti i koje su tu, da kažem, mane? Pa sad, ima i prednosti, ima i malo mana nema ako se dobro uživa, ako se dobro spremi, ako se ljudi pripreme sve. Bitno je samo da se dobro uradi taj aranžman, jer ima tu i violina, ima i klarinet, ima i sve, ali to su ljudi profesionalci, to ide jednostavno. Mi tu ništa nismo čak sa njima ni probali, oni su raspisano to sve i to se čita i to ide, to je, mislim, pa dobro, nije nešto komplikovano, znate, sad, ali to ono što sam rekao malo pre, znači muzika za ovakve pesme treba da bude lepa, prateća i da to ide, da to kliza. I od srca. Naravno. To je važno. U svakoj pesmi se osjeća emocija. Tako je. Tako da ima i svaka svoju poruku. Da li imate neke buduće planove koje biste nam otkrili? Planova iskreno nemamo, mi samo radimo. Radimo ono što volimo, u tome uživamo i
To je to, nemamo neke. Niste imali neke koncerte, ako sam vas dobro razumela, ali možda možemo očekivati, s obzirom da imate toliki broj pesama. Pa slušajte ovako, Ja bih voljela... do sada je bilo tih upitnika, pitanja, da kažemo, ljudi i tako dalje. Mi stvarno nismo izlazili na nijednu svirku, nijedan koncert nismo imali. S druge strane, poistovjećivali su tu našu muziku sa nečim što nije dio nas. Ja smatram da se obilježavanja takvih nekih datuma, srpskih stratišta ili ne znam nija, ne bi sigurno trebali završavati sa pečenim prasićima i mlaćenjem flašom pive i srbovanjem i tako dalje. Mislim da to mi Srbi možemo da odradimo mnogo kulturnije sa jednom kulturnom notom, da to ima jedan drugačiji značaj. Ne da se završava ovako kao što se u većini slučajeva danas završava. Nije to dio nas. Ne prihvatamo jednostavno takve standarde, ni ono što nam je nametnuto. Zašto bi? Da. Ne vidim razloga. Meni je zaista ovo bila velika radost razgovarati sa vama i čuti i vidjeti ovako divne pesme. Radujemo se budućoj saradnji i uvek ste nam dobrodošli. I za kraj našeg razgovora pitala bih vas, pošto smo mogli da vidimo iz svega priloženog dosta toga o vama, kako bi glasila vaša poruka Srbima danas? Kako da ostanu pravi Srbi? Kad jednom izgubite dio sebe, onda u stvari shvatite šta ste izgubili. Ima jedna recitacija, ako dozvolite, kroz jednu pjesmu koja kaže ovako: dođu tako oni dani kada bježim sam od sebe. Da prihvatim još ne mogu sve godine izgubljene. Pod ćebe se tad podvučem i zaplačem kao dijete, jeca ima sobu punim kako dani brzo lete. A želje su moje skromne, da se vratim rodnoj kući i poljubim prag od vrata dušmanima iz inata. Svoju tajnu i od djece krijem. Pomislit će, ne daj Bože, pored nas zar postoji nešto što se više voli? Budite patriota od glave do pete. 100% patriota, 100% istina, 100% ćirilica. Da li biste vi nešto dodali? Ništa. Ja samo nadam da u ovoj zemlji dalje ima još ljudi koji to razumeju na pravi način. Da. Jeste li išli, moram da pitam, nekad u Knin posle rata? Nismo u dobrim odnosima. Da, jasno. Hvala vam. Hvala vama što ste nas pozvali. Da. I veliki pozdrav svim gledalcima televizije Hram. Odlično. Blagodarimo. 100% ćirilica. Blagodarimo od srca, a mi, poštovani gledalci, nastavljamo s našim jutarnjim programom, naravno uz još jednu pesmu naših gostiju. Zove me mjesto gdje sam rođen, u meni gori čežnja stara, sudbine rukom ja sam vođen, umorno srce tuga para, ni dani nisu kao nekad, godine odnijele su radost, još samo jedna želja osta, da vratim izgubljenu mladost. Putujem, putujem, vratiti se nikad neću, tugujem, tugujem, potražit ću drugu sreću. Putujem, putujem, vratiti se nikad neću, tugujem, tugujem, potražit ću drugu sreću, hej.
Ostajte zdravo društvo staro, dosta je bilo, čovjek sam sjed, suviše dugo život me varo, i gorki je pelin ponekad med. Ni dani nisu kao nekad, godine odnijele su radost, još samo jedna želja osta, da vratim izgubljenu mladost. Putujem, putujem, vratiti se nikad neću, tugujem, tugujem, potražit ću drugu sreću. Putujem, putujem, vratiti se nikad neću, tugujem, tugujem, potražit ću drugu sreću, hej.